Hello Harston agus fáilte tuilleadh go SpeakGaelic. Déar cor an dú. Ha mise iad bhol, leis go raibh míon áite a ha dlúg am chdiaidh a bhí sin na bréin. Agus sé sin Alba Nuadh, Nova Scotia. Alba Nuadh. And here's a seanmachcail that connects us to Alba Nuadh and the Highland diaspora. Is Jeeming gach cas iad tíad gneollas. Súil dé sin na ceangalach. Jeeming means transient or fleeting. Tíad gneollas here translates as a strange land. So, is Jeeming gach cas iad tíad gneollas means fleeting is the foot in a strange land. Perhaps it boils down to home is where the heart is. Is Jeeming gach cas iad tíad gneollas. Ach channe tíad gneollas a bhís fanneirgain an dú. Nach tar sin súil na haráin ar turas a Alba Nuadh. We'll take a look at the story of na Gael in Nova Scotia. Stríigh muintir na seamdúcha coirsnachan a réras cós a Galbh. Calum Maclean explores Nova Scotian culture. And we'll hear about the ties that still bind on both sides of the Atlantic. An ceum dúigh, is stoilm sin. Agus mar a thuúlaigh sibh saona Alba Nuadh a han sé a ha códarum an dráasta. Fáilteoirt a Kathleen Reddy. Haus a gopur na áirisiche ag olthaigh wasachu agus ha ui háirichte acet an a bhí misneach luchgiúmsaí. Ach sauna tuamh ile chuain a ha bhús. Déan bat de Alba Nuadh as a bhilú. Bhruidhinn mí an Sydney an cabadaich agus thugad mé sin agus nuair sin tíad mór na Alba Nuadh agus ha phríomh an tuilleadh acham as na Garbh Chrìochan agus uíost codíoch Gàidhlig húne a Alba Nuadh. Agus Gaelic cheumannan na bhá géadí suas. Bheas thrá. Nuair a bheith mise a bhá suas, bheith fiosach an go Gaidhlig na mé thuilleadh, bheith Gaidhlig mo híonsean, bheith rúpig mo hinmhir tuamh meithir, agus dáthibh an thuilleadh bheith Gaidhlig mo híon hinmhir, a charó mé éolach arasan. Agus nuair a bheith mise as a scoil gas Colin Hugh colachris na Bear McNeils is an thuilleadh rankin go mé fasanta is bheith heol sin ríchlúid sin go tríoch agus bheith heol a chóirsteúm is bheith mé san fiosahíacham sa go déad a rá na fachlan as na hárain. Agus cimar a churú héin ráit Gaelic únsacha go cearst me go beag. Nuair a haimiise go nulthaid, haimiise go olthaid nó Francis Xavier nó Saint-Avex anna adignis agus thuaid mí corim Gaelic únsacha go sin agus bhíonn sa dul na chlásicin Gaelic agus cuideach tuilleadh mo dúnú céadaí mo hinmhir agus bhí gíise sciolach an gábh na seanlaithin is abarstan is fachlan a bheith mar sin bheith mé féin fualam furamil agus a ghnúnam senachas agus a fualam sin bhtuamh in thuúlaigh am hín agus ha mé teangal gan dúis mé sin. Apad rút príseach ach chur son a gluisiú ag Alba maithe. Bheith mé san a bhín am hítear Gaelic agus ag an nám na nóir san a bhín a hítear Gaelic ba agat a rítín gan tean dúich mar a chana sin a Alba agus ha mé a chrochheorstan agus raid mé cé mar sin agus mar sin háisich mé bhí tíchas na Gaelic an Scotian. Agus cimar a thuú do chuid Gaelic go fíor áirstíide. Sé ruúth a bheith óasach hen cútramach gása a bhí cuiseachad úne cánarí dúne Ecoró fír jo Gaelic ba choramacham becan na bhlianaí sin a chuiseachad a furachan an uíost. Is a bhí clúint sin na naparstan a hacha agus blas a hachas a thuúrút mar sin is a ddíireach a cummal clúas ruí clasneach as a bhíochan í gróich in a thuca mar sin a sin ar bhí óasach hen cútramach gá gamach lí a héin. Agus seo céist a bhís mi cur ar a thula duine a thuilláin ar SpeakGaelic. Dé an naparst neo an fachcail Gaelic a Charlotte agus chursón. sé apars cá seán nasanta hán ach gróhinn seán nasanta cóirsteú.
sé dia na hoiseach. Agus clunne tú seo ag sean dúne go trích I dá thuh chuáin. Agus nang hanig tú sa rúm sa féich mé chéadí just áthniu, can me se ó hí dia na hoiseach. As an dóis múnach seo ha sin nuad a gan láb in dhé. Agus ha si prísel agus ha fálainn a bhí a cointir bethe mar sin chanin. Well, táplaid a Kathleen, agus be Kathleen arás cáil a rúm na saite ar sa program nuair a chluinne sin tuilleadh me Jane. Tá sé é sin le bicin eachtraí. As you know, the Gael were cleared from their land over successive centuries, for reasons we touched on earlier in the series. You'll remember the phrase na bhruidhinn, the clearances. We can express this in the passive voice using chai, the past tense of the verb to go, chai. So to say that the Gaels were cleared, it's chai na Gael uatach. Chai na Gael uatach. We can also say this in another way. Chai am fuatach. They were cleared. Chai am fuatach. Here, instead of they, we're saying they're. They're clearing. Am fuatach. Chai am fuatach. And nothing epitomizes the Highland diaspora more than the province of Alba Nuadh in Canada. Its Latin name, Nova Scotia, New Scotland, was given in the 17th century and endures to this day. Hánig na Gael ag Gàidhlig na hoch of beag. At the end of the 18th century, ag Gàidhlig na hoch of beag. In the Gaelic of Nova Scotia, they talk about an tuilleadh agus an tuilleadh, the new country and the old country. An tuilleadh agus an tuilleadh. Alba Nuadh is an tuilleadh, and Scotland is an tuilleadh. Similarly, the people of each place are referred to as muinchead na dualchais, folk of the new country, muinchead na dualchais, and the folk of the old country are muinchead na seandualcha, muinchead na seandualcha. Many of the places ounce and dualchais are named or adapted from the names given by na Mi'kma'ich, na cead náisiúnach, the First Nations people, na cead náisiúnach. And you'll also hear them referred to as na tuasanach, native people, na tuasanach. Hawl an an Alba Nuadh ha dualchais na Gael hast láitir. Go háirí, ceolbh is árainn, le fialbh agus piano, fiddle and piano, fialbh agus piano. Agus ruta hí sin na saite ar sa program, down sa ceum. Step dancing, down sa ceum. Agus mar a chóla sin, leis go bhfuil cealbhachan láitir, strong links. Cealbhachan láitir étaring, bí dúine háast a dul an nó sa ná, agus a giúnsachach ó chaach a chéile, learning from each other. A giúnsachach ó chaach a chéile, mé hín na misc. En is nach tchéitsin an an cúideach fátarig agus bhíchail, agus cumh clóas rí clasneach san cúid de na fachcéil is na haparstin a chunig sin siad. Catch and roast in Jew. Tá mí dilí, tá mí treingans an office, agus fa ma chó ua a fóna ceh brechting. Mae Gina Fury deichcín nuair a héitú anúil go Alba Nuadh. A mi a vias verin, van de hula mi ke bimi at alle nul, kallo die skippe, a goerste hiul. Bí ceh brechting gleich rang le lucht tuiilleadh an juchar. Bishing het chud mór Alba Nuadh san dala, an de ballificto agus Antigonus, no ballamór.
agus an uair sin siúla sin go céith brechting. An bí sé bh fudach an san an áte. Bhí sin go fudach an na mábú agus a siúl is fignealaig. Chai bun scoilgálaigh oscail an na mábú. Sin a chiad sé an in Canada. A colla sé Gaelic an na céith brechting cúteach nach chéil. Ha! Bí cuairsaighin agus céalaíonn go leorann sin. Ha an an beag nuamh anna mú uair híte an an car a mábú. Siúla sibh tro thugama agus badic. An na henne man áte incantach. Chai áteachan enamachach lena géal a chai an núl as stein an fuataighin agus cúit le frangiich is éireanich, ach go háirí leis na túsanich na micmacich. Nuair a chai na géal uatach, chai móran an núl haar chuan go Canada, chai a Gaelic agus cúit de genam náte an núl an dúich úr as an tsean dúich. An tsean dúich. Is stalúm sin. Sin a her móran rí Alba, get nach roiad rí a bhain. Stréich muintir na sean dúcha coirsnachan a réras cos a galafad, mar leik a dhist agus glán an skianach. Chúmad na dúlchaintnach go cúteach. A bhfuil mar sin an dú. Ben a sean daine go háirí a bheit cúmal na dúlchaintnach go beag. Ha áicrí bríon gal gotá, agus háid a cúmal a hiúladal. An jol móran a clých go bhóg sa hála sin. Searla a fílas piana. Bhir mi lúma mírchlár, agus an bógsa. Jamin na brach an dansa jacket. Ha muintir ché brechting uasach meslar dansa go háirí dansa céim. Caiinich, nach dí an meise ach scatíis. Ba tíirech mírvalach go bhfuil duine an núl san nál etar Alba Nuadh. Agus cóic a he fis nach tílúg an sean dúich nach haar gansa. Cimar a chai gaibh, an de lensibh an córuch. Gan je mich Patrick agus Michael mór an áitichen an Alba Nuadh, na misc Cape Breton, which is actually an island. Elan Cape Breton, Cape Breton Island. Elan Cape Breton. Michael told Patrick that his cousin is a Giannafuath Bhruidhinn. Really looking forward to seeing you. A Giannafuath Bhruidhinn when he goes over to Nova Scotia. Nuair a héite an núl go Alba Nuadh. An núl go Alba Nuadh. Patrick also said that he has been bhruidhinn. So excited. Hai bhí bhruidhinn. We heard chai being used to express the passive. Nuair a chai na géal uatach, when the gales were cleared. Nuair a chai na géal uatach. And did you pick up on the phrase, a núl had a chuain, over the ocean? A núl had a chuain. A lovely way to describe a journey. Nach éistin inishe, rí páirstin chóirigh a dhíist. Tá mé treingans an office, agus fan a chó ua a fóna Cape Breton. Ha díana fiúr rí deichcín nuair a héitú núl go Alba Nuadh. A mi a de vías verren, van de hula mi go bí mi a dolle núl, colla di skippe, a chuúr sa hiúl. An bí sé bh fudach an san an áte. Bhí sin go fudach an na mábú, agus a siúl is fignealaig. Chai bun scoilgálaigh oscail an na mábú. Sin a chiad sé an in Canada. An na henne man áte incantach. Chai áteachan enamachach lena géal a chai an núl as stein an fuataighin, agus cúit le frangiich is éireanich, ach go háirí leis na túsanich na micmacich. Nuair a chai na géal uatach, chai móran an núl haar chuan go Canada, chai a Gaelic agus cúit de genam náte an núl an dúich úr as an tsean dúich. Nishe ha sinne an seo san stiùidio a fudach tíram tíd, ach ha Calum Maclean a Giannafuath Bhruidhinn san agollamach chuairst, an tuire seo iad báta. Súil an faie an coram a chas a chur iad tíd ar an Alba Nuadh. Sin sibh, in dú ha mi bhruidhinn. I'm excited. Ha mi bhruidhinn. Agus ha mi a cúteach. Thuirst in stiúidige róm go mi gus jónsachach mun dúich úr mar a hectúine Alba Nuadh, Nova Scotia, Alba Nuadh, agus
genoem je dualchais bata. A charstjen, ga chrit me, nach me, het al a Canada. That's a classic double negative. Ga chrit me, nach I don't think I won't, so I will. Maar sin ha mi aan een malig. Malig. Fi mi gedaan een seo am a chuirst itáiseach. Sir ma ha yn tor yn bata sin chun y ffwrst ar. Si Sophie Stevenson yn niach yw lacom. Dawnser agus niach chikisk ag y fel ciawl tiolich rys yn sgida sio. Ha dawnsig y torst fiegan teul. Ysdiach yn loch mara aatje ha falbh jigeunia. Ha fi ag vehe gilior men koerst. Sophie, catch a sin in isje. Wel, hannig sin suasloch nivis agus ha sin nistje aan een stoel aan na Garbh Chrìochan. Nach tor sin stoel, mijn koerst. Kliva? Hier tochtichen, old ruins of houses, tochtichen aan een immig aatje. Sio gilep nem voertichen se skide. Simmig illerach, emigrant, illerach a gaak. Tranneefling diek rein tjaulichen agus koiersnach go dhéad éileach har a chuan. An een Alba Nuadh gesáirichte, rein a dachi en cálaigh, stéichte na hún seirse koiersnach gan na bhachke an an Alpe. Ha us er vi roundskrug in echtri tjolich ak het heen, gin a lorku. Ba mi gesáirichte tálichte dhéanam meach gun ro meisttir scóil dansas an tjaulach akem. Be Calum MacIlleathain braher mo hi hennever. Sé danser van een Calum Maclean, sé danser han het heen. Wil u lentinas na ceummannan ecke? Wel, an een dói ha agus ha mi éad mo gáig glán gun dúr mi corm ceummannan iúnschich de sean danse a hánig tron Gàidhlig wo Calum MacIlleathain go maidid níchgaliasa ha bio an een chebretin an dú. A gléfa, wel ha mi genu fjöir sin echkin. Chicken. En dú, bí géil dul a núl sa nául Alpa is Alba Nuadh, agus ha cultur a cumul nan ciaulichen sin bio. In drochach eterin mar a chana sin rish, the bridge between us. In drochach eterin. Sophie, was sin mirveljach. Kimmer ha farach gin vi downsig an tanaatje hasjo. Seo hi turas acam an seo an náte for an omhíntir an furach agus chaidíadach sáirichte. Tranáte héin is tran cheol an danse. Ha mi ferach gin ma gofuil mi Diana Céil di mo gúchas. Ha vi na gase vi an láhar son in danse céim echkin tapelet heen. Taing bhór. Ha Sophie ma visnechuig. Is stocha go é seo an dói féin gon dúi hiúir. Siad a bheach. In dúle in fein héin in corm siúl fiegan teul in ma gaamsig. Stocha go Alba Nuadh, eh? Appere, callach die 11 in je downsig. Wel, chachrit mi gyfeil gilior gehorst jo mar jawnser. Mar sin, ha mi a torst ma chasan leum, agus ma vroken dawnse. Joy, could mi hooked cart pushed. Pretty kick shade share chi. Could mi dal legus and rukshin Alba Nuadh. Wel a cháirsin na Gabh Chrìochan, chuad an SpeakGaelic gesaveltje. Agus geforstenach chadaránig Calum Alba Nuadh an sa bhátub. However, we did learn some words which are common to the story of the Highland clearances and the Scottish diaspora. Ilerach is an emigrant,
or in exile. Éileach. Toirt are the ruins of houses. Toirt. Agus chuad sin cúideach gemach go ré an dualchais éitheoiring, the bridge between us, and tenim son an neolais a ha idir Alba is Alba Nuadh, an dualchais éitheoiring. Agus cainnichibh go bhfuil na filmichin go léad ag Calum MacIlleathain an láirich líonacin, far an láirich sibh tóir a bharach giúnsaí le struachtar. Agus fístrachig na chlasichin a chuidicha sibh idir slí go filantach. Agus gealúmi gon córs na hí sibh an sinríomh. Ha Kathleen Reddy called the agus a Kathleen chunig sin Calum shit say a giúnsachig na gawn sa ceum, and be dúine an an Alba Nuadh hasrí down sa ceum. Bí go ach ha car éivin ha is ac am héin go bíúsa drí down sa ceum is ha bhór gontíon mis a step. Agus Cresán na hamas múnecha gon de len down sa ceum an Alba Nuadh barach na leni seo an Alba. Úrút a chaning stácha an na Alba bheit tóir canas na ciat bliana méarag ciat go le bliana méarag ha tóir a húh clech an ciúl, píparach sein an a cáis an dansa Gaelic ceansaí cárpa sin, agus rá dansa céim riamh mar sin an Alba Nuadh sé ddíireach rúta big dúine déanú is na dechainach, is a chuirsnachach, is mar sin ddíireach lena ar urst ga dhéanú go sa bháin tú. Agus décho cumanta sa ha Gaelic an an Alba Nuadh sa láhaun. Clúni tú Gaelic a réad carvidú. Mar sin me héite go áte far a bhir Gaelic a bríd mar choiste na Gaelic anna cipretí no balan an Gael anna cipretí no dansa anna áte clúni tú Gaelic. Agus ha na Gael, mar a ha na Gael a seo ha tódiú éirlach a chéad as ha cóirsteú a bhí tíncála as far a bhir na Gael, clúni tú a Gaelic. Clúni gan tícibh. Agus an canig tusa go bhfuil blas sóirichte ag Gaelic Alba Nuadh. Ha jiffer vlas an an. Ma hau mo himichel loch verdór, uistiches barich a huiche sin kneu ar a chlatach a thuar a pratin, lewa sich, kutjach sireadh in your nish, agus sireadh aniga nish, sana tír mór na hawa be vatóriú, agus blasan nach a chomanta seo háast, ha ach gan Alba Nuadh, agus sin nuair a bheith dúine smúntena blas na Alba Nuadh mar a sáist, smúna hí ar a blas sin. Agus décho tríc sa bhú corm tuilleadh. Mar a sáist taras nó ga chud a bliana, ha na sásta dó gacha a stárig, sa jarig me héit me gach san na nóla go trích bís styrm sneach gan is goráith mar sin a bheits a chuid bach go gur na plánich an siúl, ach stylum a bhí dó gacha hó trích siami an chorm. Well, taflet gomór a Kathleen ha a bhí chu maprín rút agus cléintin min chéal a hacket, SpeakGaelic agus min dúich úth. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in the series on SpeakGaelic's YouTube channel to support you with your learning. Ach, Jimmy ein éisteach rí bicin gin chóirigh a bheit idir Michael agus Patrick. Chai Gaelic agus cúiste genam náte an nuach an dúich úr as an cheum dúich. An cheum dúich, is stolum sin. Sin a head mór an rí Alba, get nach Chrìochan bhain. Streich múintir na cheum dúcha cóirsnachan a réras cós a Gàidhlig, mar leik a dhist agus glán an scianach. Chumad na dualchainteach go cúideach. A bhfuil mar sin an dú. Ben na cheum daine go háirí a bheit cúmal na dualchainteach go beag. Ha áicrí bríon Gael gotá agus ha de cúmal a hiúladal. Len Patrick agus Michael a cóirigh mi ein eachtré agus cultar Alba Nuadh. Michael explained that some of the names, and Gaelic, came across as an cheum dúich, and he used the expression sin a héad. Sin a héad, móran, rí Alba. That's what many people call Scotland. Sin a héad móran, rí Alba. But you'll also hear the phrase sin a chanas. Sin a chanas móran, rí Alba. That's what many people call Scotland. Those who originally came from Scotland were the ones
accompanying na dualchais bio, keeping the dialects alive, accompanying na dualchais bio. But annoy young people, as well as speaking Gaelic, are accompanying a sireadh, keeping the music going. Accompanying a sireadh. Cynigh gan faisibh tar scríbhíonn da chananach san a cháirí seo an learngaelic nach san cuspad mar seo hat fémal san líchtreachig in manáte eichcin is dúnsachig, agus san líchtreachig na Gaelic an san arsanneach. Most verbs in Gaelic form their past tense by simply leniting their root. Cúth, put or send for example, is chud in the past tense. Chud mi siase, I put it down. And the dependent form is simply do chud, as in the question, and do chudu falbh. Did you send it away? But a small number of irregular verbs have unusual past tense forms, very different from their root. The past tense of feich, to see, is chonach, with its dependent form fachge, as in the question, and fachge tu. The past tense of rach, to go, is chai, and its dependent form jech, kach and jechu. Gian, in the past tense, is rein. J reinshin and J. Had the reinshin moren. And don't confuse the past tense of hoth, give or bring, which is hook, and huath, the past tense of fai, to get or find. Huath shin shomer spatchel, we got a smart room. But hook at the shomer spatchel, they gave me a smart room. Nach tar sin súil eicher iad cuite na dúnsaigh sin me na Gael an an Alba Nuadh. In Nova Scotia, Alba Nuadh is an dúich úr. An dúich úr. And Scotland is the old country. An ceann dúich. An ceann dúich. Folk of the new country are muinchid na dúcha údhe. Muinchid na dúcha údhe. Whereas those of the old country are muinchid na sean dúcha. Muinchid na sean dúcha. Aber turas. It's a great reminder that learning Gaelic comes with so many added bonuses. Cultar, ceol, dansa, agus na dúine. Yv sibh an tuilleadh fistrachaí ma Alba Nuadh an learngaelic nach. Cynigh cúideach in na Gàidhlig an Ile, podcast and Speak Gaelic BBC Sounds, na programme in television fat iPlayer BBC, agus le fáthíchtalin channel YouTube Speak Gaelic. Chun an áthir is a cháirstein, beannach leibh an drásta.